masana kuvula iredio asikubingelele sisabonga nje inkonzo yesithe sayithola namhlanje inkonzo yesabatha engicabanga ukuthi ke sokuqhubeka mnandi ngenhlelo zethu nje basazi ukuthi ngalesikhathi sesongena ke Ingosi asile khona Izihlabelelo Zamanazaretha namhlanje sino Dr. Xakaza nje baselibuyile ke uhlelo lokukhuluma no Dokotela namhlanje ke uyawuvula unyaka Dokotela ngokukhulu ukuzithoba ngeke ulayini wami uthando ngabe imhle kahle la Dokotela angazi ukuthi kwenzakaleni kodwa mhlambe ke ake siqale la bese sibone ukuthi sinakwazi ukuthi siyilungise le ndaba lo line uthanda ukuthi ungabe umhle kahle banayo line 4 ngithe ngithi hayi kwangahamba kahle mhlambe ke sinde Dokotela sibone ukuthi kwenzakalani ithemba lami nguwe awusithanda sami nguwe so fasilahla nawe sanibona nokhosini usomnandi lo usomdelicious uhlelo lumnandi Itende lomcimb umgcibelo isabatha nangu Bheka Mchunu kumnandi emakhaya okubi okuhle Itende lomcimb ola delicious Right 7:36 isikhathi emsakazweni uhlelo Itende lomcimb Ingosi Izihlabelelo Zamanazaretha kuthanda ukuthi nje kube nobuhiqihiqenyana ngiyazi Dokotela uzothi hayi dimo nje leli elivelela qhamuka kodwa ngicabanga sesilibambile Dokotela kakhulu ukuzithoba sikubingelele sikwamukele hayi Macingwana sibonga kakhulu baba sibingelele nakubalaleli sibonge nje ithuba lokungena kulolu hlelo Dokotela siyabonga kakhulu singasho nokuthi happy new year ngoba sikhuluma okokuqala emoyeni siyaqala uhlelo lethu la khona sikhuluma ke indaba enkulu kuyona lengosi Ingosi Izihlabelelo Zamanazaretha siveza ulwazi othothi abantu ngaso isikhathi mesekhulunywa bayathuka ukuthi hawu kanti izinto zihamba kanje mhlawumbe phakathi singene kuzona Dokotela uza kithi nje kubi nala ekhaya sihamba sayihudula singabasakazi somsakazo siSABC baba Macingwane ngifisa ukuthi ngibonge emswaneni baba ngoba lesi simo asithintile mina nodwa lapha emsakazweni okhosini sithinte nje thina sonke isizwe silimele sizikhotha amanxeba baba Macingwane sikhala kakhulu ngalensizwa ngoba hayi iyasakha isizwe iyaba negalelo elikhulu kodwa manje ukushiya kwa emhlabeni kusiphatha kabuhlungu nokho ke ihambile iyenza indima yayo ilihambile ibanga layo siyayibona ithelo zomsebenzi yayo sifisa ukuthi ngathi ngaphumula ngoxolo nomndeni nje kuduzeke nesizwe sonke baba kube njalo
ngitheme ngikhuluma nomunye ubaba wathi imisebenzi nje obezotshalwa iyona ezomila iyona esosala nayo siduduze ngayo sifunde sifuna ukufunda nobana sikiphethina afuna ukuyisika siyabonga kakhulu kodwa amazi enduduzo Dokotela mhlambe asibuye singene kuyona baba ngoba uphethe indaba enkulu namhlanje baba ngiphethe indaba enkulu siqhubeka nawo umlando kaIsrael ngoba sase siqalile usho ukuthi cha impela kuneyinkomba zokuthi thina esiyinzalo kaIsrael ngoba mawubheka emhlabeni imuphi umlungu oke athi uyinzalo kaIsrael and ngokwedlule sayichaza indaba yamaJuda amhlophe sachaza kahle ukuthi awazalwa uJakobe awekho kulolu libo likaJakobe ngakho-ke asikwazi ukuthi sithi ayinzalo kaIsrael uma kungenjalo sachaza ukuthi le nkolo yobuJuda inkolo avela ayemukela njengoba efuna ukuthi angahlaselwa amaKristu ngapha angahlaselwa amaSulumane ngapha asemukela le nkolo kodwa-ke silapha nje kulomlando inhloso enkulu baba ukuthi sibukisise ukuthi yiziphi izizwe ezahlupha u-Israel njalo u-Israel uma ehlubuka kuJehova uNkulunkulu wakhe ebese ziyamhlasela u-Israel iziphi lezo zizwe ngoba sifuna ukudonsa lo mlando sesifike manje ngoba thina u-Israel esikhona manje silapha kule ngxenye ye-Afrika sifuna ukuthi size sikhombise ukuthi nathi sikulolo sizwe sijeziswa ngaleyo ndlela kuze kube namhlanje usasuka lezi usasuka zona izono ezisuka kokhokho bethu kufanele sibazi ukuthi baphi abamhlobo kuJehova sifanele sazi ukuthi ibaphi kuqala le emuva singathi sibe sesikhuluma nje ngoluzumane nomnguni singazi ukuthi sisukaphi ngoba futhi kakhulukazi masikhuluma ngoluzumane nomnguni ingxenye yabenguni kuphela leyo kodwa la sibuka nje u-Israel uqobo lwakhe ngokuphelela kwakhe sibuka lo mlando sibuka abahluphi baka-Israyeli ukuthi njalo uNkulunkulu abadedele ukuthi bamhluphe u-Israyeli uma u-Israyeli emhlubuka engayigcini imithetho yakhe njengokwezivumelwano Macingwana esenziwa ehlane laseSinayi ngenkathi uMose elanda imithetho entabeni kwaba nesivumelwano sokuthi bathi abantu thina nezizukulwane zethu siyomkhonza lo Jehova ngoba uyena uNkulunkulu wethu kwaba nesivumelwano sasenwa ngegazi leso sivumelwano kodwa kuthe ngokuhamba isikhathi okhokho bethu basebekhohlwa basebehehwa izinto zomhlaba sebebuka ukuthi izizwe zenzani sebelandela abanye uNkulunkulu sebeqa imithetho kaNkulunkulu namhlanje ngithe ake siqale la kwijola lama-Assyrians mhlawumbe beBhabhele ezulu umlaleli uzofunda ukuthi abakwa-Amon kodwa la ngokwesingisi igama ama-Assyrians uma-ke sizovula nje Macingwana incwadi yesibili yamakhosi isahluko seshumi nesikhombisa sifunde nje sonke isahluko lapho sothola ukuthi kwakungesikhathi senkosi u-Ahazi lapho waholela khona isizwe esigilisa esigixele ekukhonzeni iy'thombe futhi bayeka lo nkulunkulu ophilayo onguJehova base beyokhonza iy'thombe lezi ababona zikhonzwa ezinye izizwe mhlawumbe sophinde futhi sibuke nencwadi yokuqala ezikronike isahluko sesihlanu uvesi 26 lapho-ke manje sithola khona ukuthi inkosi yama-Assyrians uphula wanqoba u-Israyeli u-Israyeli-ke lapha sikhuluma ngombuso wasenyakatho Macingwana kwakuyinyaka ka-740 BC lo ngoba into leyo umlando lo oxoshwe phansi lapha sibe singakhulumi into nje ey'nganekwane mhlawumbe sicabangayo into esuke yenzekile imlando le esesikhuluma ngayo kuthe kusenjalo efanele u-Israyeli kwahamba isikhathi eside kwazothi ngo-722 le minyaka iyahlehla Macingwana ngoba iminyaka e-BC okusho ukuthi before common era yayihlehla engayiphambili kwase ukuthi inkosi yase-Assyria futhi uShalmaneser wesihlanu wasephinde senqoba iSamaria wasephoqa u-Israyeli ukuthi akhiphe impela kuyo wathi ngoba senqobile ngifuna nikhiphe impela njalo kodwa kuhamba u-Israyeli wasenqaba ukukhipha le mpela inkosi leyo-ke sibathumbela kulezi ndawo engizozisho eHala naseHabor nasemfuleni iGozani nasemadolobheni amaMede
lapho ke ngo-701 BC ama-Assyrians athi methi ahlasela uJuda uNkulunkulu asengenelela uNkulunkulu kaIsrayeli uJehova base yangenelela ahluleka ama-Assyrians futhi ayefuna ukuqeda lenzalo kaJakobe ama-Assyrians ngoba sikhumbula ukuthi uJuda wayesasele eningizimu lenkathi ngoba phela izizwe zahlukana emva kokukhothama kwenkosi uSolomon. So-ke isizwe sakaJuda sona sasisasele eningizimu ngoba lalilapho eJerusalema ithempeli lilapho inkonzo yonke yasethempelini yasaqhubeka yokujwayelekile. Ngithemba ukuthi la iyazwakala, ngithemba ukuthi umlaleli uphethe njalo ipeni nephepha neBhayibheli ukuze umlaleli abhale lemininingwane angayikhohlwa. Sithe izikoleti zokuqala i-chapter 5 uverse 26 namakhosi esibili u-chapter 17 umlaleli akufunde konke lokho ngoba ila kuthatha khona ukuthi kwakuyini imbangela yokuthi uNkulunkulu abavumile abase-Assyria ukuthi bazonqoba u-Israyeli ngalwandle. Sokhumbula Macingwana ukuthi kwathi nasebethunjiwe ngokufunda kwethu la sithola ukuthi ababange besabuyela ezweni labo lasenyakatho bathunjwa nje bahamba selokhu bahamba lokho. Ingakho uthola ukuthi eSamaria kwasekhona ingcubeko nje abantu abangaqondakali kwasekuthiwa amaJuda awanabudlelwano namaSamaritans. Kwakusuka lapho ukuthi amaJuda ayengasakholwa ukuthi kusabantu bakithi laba ngoba basebathunjwa bahamba ababesele kwafika ezizizwa sokakhona baxubana kwasexubana igazi kwasenziwa into mhlawumbe esingayifanisa namakhaladi ngoba siyazi ukuthi sikhuluma abantu abamnyama bakithi lapho imnyama sinje abantu nje abamnyama njengathi lapha ama-Samaritans ayeseshintsha igazi baxoveka. Akesibheke Macingwane ngoba sibuka abahluphi baka-Israyeli sibheka manje uDosi elwabaseBhabhiloni ukuthi lwahamba kanjani. Nakuba uJuda wayekade esindile wanqoba kuma-Assyrians kodwa bathi masekufika ama-Assyrians Macingwane sikhuluma ngabantu babehlala enhla nomfula iTigris khona la ezweni laseBhabhiloni kodwa enhla nomfula futhi kuyizizwe ezihlukene. AbaseBhabhiloni base beyafika nabo ngo-605 BC bazothumba uJuda ngoba noJuda naye futhi wayengalandeli imithetho kaNkulunkulu wayehamba bheka uJuda. uNkulunkulu ibisiyamchasela leyo nto ebesebhedela izizwe ukuthi zifike zinqobe uJuda. Ngakho-ke ithempeli lesibili laseJerusalema lakhiwa ngo-521 kuya ku-516 BC emva kokubuya kukaJuda eBhabhiloni. Sokhumbula ukuthi angithi ama-Babylonians asekahlasela abhidliza ney'ndonga abhidliza nethempeli adelela nje asekadelela ka-Israyeli laphana kwaJuda. Kodwa kwathi uma sekucele isikhathi uNkulunkulu ayesibekile sokhumbula iy'ndaba zoNehemiya no-Ezra ukuthi kwabuyelwa kwavuselelwa izindonga zeJerusalema kwakhiwa futhi ithempeli. Kwathi-ke ngo-521 kuya ku-516 BC kwase kuyavuselelwa-ke ithempeli laseJerusalema. Ngifisa ukuthi umlaleli aphinde abheke amakhosi esibili chapter 24 uverse 14 nezikronike zokuqala chapter 9 kuverse 1 nezikronike zesibili chapter 36 uverse 20. Angithi-ke manjena-ke njengoba nje sikhuluma kanje sikhuluma baphinde babuya kodwa la selike labuswa iBhabhiloni ngoba umbuso kaNebukadnesari wawa njengoba isiprofetha sikaDaniel wahambe wawiswa amaMede namaPheresiya. AmaMede namaPheresiya afike ebusuku ahlasela njengoba sazi ukuthi indodana kaNebukadnesari yayidelele izitsha zikaNkulunkulu yathatha izitsha ababeyithatha ethempelini eJerusalema baphuza ngazo iwayini badelela kuthe kusuka babona yeso sanje esesiyisikhulunywa ngaso esasibhala ukuthi mene thekele fasini isigameko esikhuluma ngaso leso ukuthi kwafika amaMede namaPheresiya kodwa chaza ukuthi uJuda waphinde wabusa amaMede namaPheresiya engakabuyi eBhabhiloni. Lokho sikuthola encwadini ka-Ezra isahluko sokuqala amavesi 1 kuya ku-4 noJeremiya 51 verse 11 noDaniel 2 amavesi 32 kuya ku-35.
lapha amaJuda esekhona eBabylon amaMede namaPheresiya eseninqoba uNebukadnesari wayengasekho vele kodwa indodana yakhe yabulawa ngesuku esimbi ngabo lokusuku njengoba wayeprofethile uDaniel ukuthi kuzo umbuso wakhe uthathwe izizwe kwakuJuni ke ngaleyo nkathi kwenzeka lesigameko kunyaka 539 kufithi ngenyanga kaNhlangulana ngo539 BC kusho ukuthi lama Mede lawa namaPheresiya ayishintshana kwakuthi mase kuphuma inkosi yamaMede bese ngena amaPheresiya futhi ayibambisene futhi ayenze lento esithi umbimbi noma i-alliance ngicela ukuthi sibhekisise Macingwana umlaleli achaphele ukuthi njengoba sikhuluma leBabylon sesikhuluma ngamaMede namaPheresiya manje le mbuso yamfana nesithombe esabonwa uNebukadnesari embonweni wasesichaza uDaniel ukuthi sisho ukuthini lapha ikhanda eligolide lalimele yona iBabylon angithi lawa lawisa amaMede namaPheresiya kwasekuza umbuso olandelayo njengoba nje sisuka phezulu nesithombe siyehla njalo njalo amaMede namaPheresiya akubange kusaba igolide kwaba isiliva ke lelo lapha-ke sizokhuluma ngamaGreki ukuthi emva kokuthi leyo mbuso isiwile amaMede namaPheresiya ngoba siyakhumbula ukuthi kwahamba kwase kuba amaGreki ayeseba yi-world power noma i-super power ngoba wonke la sikhuluma ngawo ayama-super powers ngekhathi zawo kwakwaziwa ukuthi umbuso obusayo emhlabeni wama-Babylonians umbuso obusayo emhlabeni wamaMede namaPheresiya lethi babethi ama-Medo-Persian manje siza kumaGreki ngoba siyakhumbula umlando ka-Alexander the Great iqhawe lamaGreki elalihamba linqoba izizwe ngoba kwathi ngonyaka nje ka-333 BC kuya ku-143 BC lo mbuso wasuba namandla emhlabeni wonke wavuka kwabe yiwona oyi-super power emhlabeni lapho sikhuluma njalo u-Israyeli njalo ubuswa yona yonke le mbuso akanamandla u-Israyeli akanamandla yonke imbuso efikayo ifikela phezu kwa-Israyeli naye abuse le mbuso ngoba u-Israyeli engalaleli imithetho kaNkulunkulu engagcini izimiso zakhe njengoba bayalele ngenceku yakhe uMose angithi nomprofethi usitshela kanjalo ehlabeleleni uthi asigcine imiyalo yakhe njengoba asilobela yona thina ngenceku yakhe uMose sikhuba lapho ukuthi unabo lapho ingakho esikhumbuza umprofethi uShembe usikhumbuza ngoba azi ukuthi sinzalo yabo laba ababehambe bekhohle kanjalo ukuthi kufanele sigcine imithetho usho ukuthi-ke nangaphambi kombuso wamaGreki sokhumbula ukuthi leya ndawo iPalestine yayisivele sinqotshiwe u-Alexander wayenqoba engakabi i-super power wayenqoba ngo-332 kwasethi ngo-333 ngoba phela no in fact wayenqoba ngo-332 kushuthi sekuphela unyaka ebe yi-super power ngoba waqala ngo-333 umbuso wamaGreki asiyanqotshwa-ke laphana amalokhuzana amaJuda ePalestine lokhu-ke kwenza ukuba abantu bakwa-Israyeli bahabule isikompilo lamaGreki lokho esikubiza nge-Hellenization umuntu mehabula isikompilo lamaGreki leyo process iye ibizwa ukuthi i-Hellenization umuntu makuthiwa nje u-Hellenized usuke esengene ubuGreki la engqondweni yakhe njengoba sesithi abantu ba-Westernized sebefisha ukuthi bangenwe umqondo wobulungu kafushane nje ke Macingwana amaJuda ayengenakho ukuhlala ebumbene ngaphansi kwalombuso ekakhulu emva kokufa kuka-Alexander amaJuda ayenhlanhla ngoba ayekhona amaJuda ayesafuna ukuthi abambe isiko lokuthi angamaJuda abambe lo siko lelo angahlukani nalo esekhona sedayibo phela manje siphila kwezinye ikhathi sekufanele sibe sihabule nobuGreki siba amaGreki kodwa sibe simnyama njengoba sikubona kwenzeka namhlanje kukhona abantu abamnyama abawo esibabiza mhlawumbe ukuthi ama-African coconuts ethi emnyama umuntu kodwa azenza umlungu namanje kuyenzeka u-Israyeli imikhuba emidala leyo ukuthi athande ukuzenza ezinye izizwe engezona azayokhonza abanye uNkulunkulu bezinye izizwe umkhuba omdala
ashiye uNkulunkulu wakhe. Namanje kuyenzeka, namanje siyababona ama-Israyeli la kulelizwe ekhonza abanye uNkulunkulu abangaziwa, eshiya uJehova okuwuNkulunkulu yena yedwa, engekho uNkulunkulu. Lento isuka lethu lena. Isuka kude lento lena ikuma-genes abantu. Isegazini labantu ukuthi umuntu abuke into ayiphiwe uNkulunkulu, amabele yona, abone sengathi ayilungile, afuna ukuyocaphula into ezinye izizwe laphaya, azenze leyo. Niwubona nje namhlanje kwenzeka. Ukubona ukuthi kukhona abantu abakhuluma i-English nje kodwa izulu besazi, angithi? Yeah. Besazi izulu, bekhuluma emakhaya kodwa bakhuluma i-English ngale accent yamaNgisi. AmaNgisi angabe ezizwe njalo ama-Gentiles, kodwa abantu athanda ukukopisha izinto zama-Gentiles, baze bayikopisha ney'nkolo zezinye izizwe, bashiye lenkolo kaJehova ayisiphe yona ngenqili yakhe umuntu. Ngifisa ukuthi sikuqaphelisise ukuthi kuyingozi engaqali manje lokho, ingozi eqalane ukuthi abantu bakithi babe nje. Njengoba nje manje sebethi abantu hayi phela kufuna ukuthi sihambisane nekhathi. No-Israyeli wakudala wayezama ukuhambisana nekhathi, kodwa uNkulunkulu ka-Israyeli akaguquki. Nezimiso zakhe aziguquki. Kufanele sikhumbule lokho, nemithetho yakhe ayiguquki. Ayikho indaba ukuthi manje sesiphila kwezinye izikhathi umthetho kaNkulunkulu asosebenzi manje ngoba sekukanje kanje cha. Asikwazi ukushintsha usiguqulwe ezinye izizwe ezingamazi uNkulunkulu. Thina simazi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu okhokho bethu. Umthetho kumele ngunaphakade. Umthetho wakhe umile kuze ube ngunaphakade. Ithina nje kulimale ukungazazi singobani noma sesithi siyazazi kodwa singakwazi ukuziqhenya ngesiyikho. Bekumele thina siyiqhenye ngenkolo yokhokho bethu uNkulunkulu ayebanike yona esinayo. Nevumelano esasenze ngoba i-heritage yethu thina leyo. Uma sikhuluma nge-heritage, i-heritage yethu ayiqali la eSouth Africa ngoba sesikhuluma ngelembe, sikhuluma ngobani amaqhawe ebesenawo khona kulo lokho. Thina la sikhuluma ngomlando osukanele ofuna ukuthi abantu bawulandelisise, bawuhlelisise, bawucubungule, bazi ukuthi kwakunetulo vela bezizwe lokuthi sikhohle ukuthi sisukathi bawobani okhokho bethu. Sikhohle ukuze uma sesikhohliwe ebese singabe sakhumbula ukuthi konje uNkulunkulu wethu ungubani, bese sithatha izinkolo esizinika ezinye izizwe ezisidukisayo zisithiphe esandleni kaNkulunkulu wethu. Ngoba lithi wethu ngoba baningi onkulunkuluwana nje abakhona emhlabeni, kodwa lo wethu uyingqwayingqwayi uNkulunkulu wethu ngoba uyena ongumdali ezweni emhlaba. Ayikho ingqwayingqwayi edlula uNkulunkulu nguJehova. Uma sikuphikisa lokho siyaphikisa abalaleli bakuphikise, kodwa umdali wezimo omhlaba uyena uNkulunkulu angempela. Ezinye izizwe zingasinika abanye uNkulunkulu, akumele sibamukele. Ngoba sesishilo-ke laba ababe nobuGreki babethanda amasiko nolimi nendlela buchopho kanye nenkolo yobuGreki, okusho ukuthi ifilosofi kanye nenkolo ireligion amaGreki. Njengoba sazi amaGreki lapha e-Europe iwona anama-philosophers adume kakhulu, oPlato, oSocrates noma oSocrates mawusho ngendlela yesiGreki. Ibona ababe futhi abavula amehlo ama-European amanye, ngoba ngempela abayilungu babengafundile, babe ama-barbarians njengoba kushiwo kwi-history ukuthi ama-barbarians afika ahlasela umbuso wamaRoma. Babengafundile, bayakwazi nokubhala nokufunda. AmaGreki aletha ukukhanya kwemfundo e-Europe, nawo amaGreki efunde eGibhithe. Kufanele sikhumbule lokhu ukuthi ayifunde eGibhithe. Ngakho-ke uma-ke sibuka lokho siyabona ukuthi amaJuda kwakungelula ukuthi aphunyuke kulesi simo ngoba amaGreki ayehlakaniphile kakhulu enolwazi ezintweni eziningi. Kodwa kuthe ngokuhamba isikhathi nombuso wamaGreki wasuka nawo usuphela Macingwana. Njalo abantu bakithi okhokho bethu besabusa njalo ezinye izizwe, kwazofika manje lesisamaroma umbuso wamaRoma kuthiwa umbuso wensimbi. Kuthiwa umbuso wensimbi izini nakulowa mbono kaNebukadnesari owasuhunyusha uDaniel, washo uDaniel ukuthi kofika isizwe futhi esiphathe ikhala izinsimbi esiphula konke okuphambi kwaso, siyashaya siyakhihlisa konke okuphambi kwaso. Ngakho-ke iJudiya-ke nayo futhi yaphinde yabusa futhi lo mbuso wensimbi okuthiwa umbuso wamaRoma.
kwakusukela lapho ngonyaka ka-63 BC. Sayibona iminyaka iyehla manje. Kusho ukuthi sekuhambe isikhathi eside ngoba sesiku-63 BC manje. Kusho ukuthi siku-63 BC kusho ukuthi before common era. IJudiya-ke lapho lenziwa isifundazwe sombuso wamaRoma kusukela ngo-6 AD kuya ku-638 AD. Mase sithi AD sesi kwi-common era kodwa simbiza ngo-Anno Domini lo AD okusho ukuthi unyaka wenkosi. Anno Domini, year of the Lord. Lo AD usho lokho. Kusukela ngo-6 AD kuya ku-638 AD iJudiya lenziwa isifundazwe kusho ukuthi i-province yombuso wamaRoma. Umbuso wamaRoma ogcwele kakhulu emhlabeni uzuqaphelele ngisho nase-Europe. Amazwe amaningi ase-Europe aphethwe amaRoma. Njengoba sibona ukuthi namanje kukhona impawu zalokho ezibonakalayo nasemhlabeni jikelele ukuthi amaRoma aphatha impela. Kodwa ukushuthi kwathi mase ama-Arab amaRoma, umbuso wamaRoma, umbuso iJudiya lasebangaphansi-ke kwama-Arab. Kodwa sizobe sibheke ukuthi kwenzakalani ngo-70 AD. Ngo-70 AD umbuso wamaRoma ungakapheli ngoba ngijwayela ukuthi sibuke ukuthi iJerusalema kwahamba amaRoma ngoba amaRoma ayebekezela kushuthi ayetolerate ukuthi amaJuda ayeqhubeka ekhonza loNkulunkulu wabo onguJehova. Dokotela, ngicabanga ukuthi ihlabahlosile ngicela ukuthi ngenxa yesikhathi siyibambe kodwa ke ngendlela ezangane nezinto ezivelayo nebe ngithi ngizoyibuza njengabo AD no BC caciselela kodwa nje kuningi kakhulu ngifundile nomSamaria nomJuda ukuthi esekazi nje kakwenze njani kodwa mhlawumbe ngicela ukuthi ngenxa yesikhathi siyibambe la bese sithi ke sokuqhubeze ngesikhathi futhi esilandelayo. Sabo Macingwana umlaleli naye athokoza kakhulu ekhaya sengathi-ke kungahamba kahle konke lesi sikhathi. Dr. Xakaza sibonga kakhulu namhlanje ekhuluma indaba enkulu ethinta-ke umuntu omnyama nokuhlobana no-Israel ukuthi sihlobana kanjani. Siyafunda Ingosi Izihlabelelo Zamanazaretha kodwa njengamanje ukhona-ke uhloniphile uphethe indaba. Izindaba ze-SABC sizimele.